abaturage nibagira ngu itaka rikuteekateekwa kuba niringana hiika 15 ryabaire rikozesebwira okuriisa hamwe n'okutuuraho rikaheebwa liizi ekitongore eki batabandize kubashaba orusa eki barikugira ngu liizi egi ey'omwanya muringwa ekegendereire kubabenga aha butaka bwa baishenkuru bo. Batucekire nyamaishwa batandika kukwata ekyapa banyoto bantamu batandika kuguza amataka batandika kutima maramu itaka lyona barisisira kimu hati twashoberwa n'abanyegero wa RDC ya Nyamba n'abanyegero wa LC5 tubanyamba n'abanyegero wa Kawu tubene kibakoze okurugerera abaturage mu kichweka eki nibagira ngu abebembezi b'ekigombe ky'abanyakisongora Farmers Association bakahindura itaka eryo ahi barikwejunira hamwe n'okwihayo maramu erikutimbwa erikutundibwa ahabwe by'okwombeka kasaha zonwa ente tuzikulira bakatimba ikina kiri hansi ya futi 10 ali batimba futi nka 30 exactly ikina kya maramu so twenda itaka litu ly'obulisa na hano honka nvura batera balimba sesamo so business yetu bagiye mu kitebe cyabo cy'abanyakisongo abaturage niboreko kwerarikirira ngu emirimo erukorerwa hitakeri terukushisha bushisha ebyo buhangwa cyonka oyireho neberarikiriza ahabwa bebembezi b'ekigombe eki abarukurebwa kuba inekigendererwa ekyo kubabinga hitaka ryabo ahi batwire kumara emyaka n'ebisibo ekyo nibakikora habo kwenda kutunyagaho itaka already n'abandi baratutahirire bakugamba ngwiwe toli mu cyapa rugaho borano sobora ntujya kusasura hati no yebuza baliyo bakubingo muto mazire emyaka 40 iteka lya government ndigambe emyaka ekulenga mu 13 nobole mutaka hakitaka bitu bo muntu mazire emyaka 40 baliyo bakubinga kandi ecyapa eki bakutubingisa kimazire ameze mukaga abaturaba obwambwenu nabashaba government na nabe by'obushoborozi abarukwataho kutaho mu nshongezi ebintu bitakashishikarire kimwe basitama hansi barore ngo ekintu kino ekitaka n'entaro za muhocha zine kuwaho hati basitame bikirize okutensa koraba kokirizibwa kubaho both sides abakutongana nabano abanyigerire so bakinahimbire kwa sitambu esho omunyo vano yo tuli asaba tute government itu wetikaye ekitsebo kyete kyabyaho government yasitukaleya kubanga mediator abali bambwe kitukaniria yama tukanganya sibita tukanganya obuwumu ubwo tula tukarondia amukugaruka mwebyo byona mukuru w'entebe yo kubanza ahagwa cyaro cya Kisongora umwami Musabe Leonard amakuraga yagabinga agakwatirine nebyo kuyibitaka omukichweka isa itaka tutaregisteringe omulingo go gutashikiri tukaregisteringa omulingo gushikira kuba twarabo mu process za government land board ya Muhocha Kaberoho ya town council ni ya district twashira district banu bakanga bahandike baroha yo kugamba ngo bono benda nka abantu kandi history itaka ne yoreka ngo itaka tukatunga ka community irahamwe umwaka gwa 1995 Musabe nashobora ngu okuguza maramu okurwo mu itakeryo ekaberi enchwamu eyibayikirizine nkabebembezi b'abanyakisongora Farmers Association nkagumwe aha muringo ogwo kutunga entasya ahabwe kigombe cyabo amano abanyakisongora Farmers niwe n'obushobozi habintu byo kutunda maramu bitu nawe cyakora ningera byakobe bigambo ibe nabigambira kunke kinkumanya bakwa bezire gukora maramu na yeta abantu baguza maramu abataka bakisongora aho mbizago meeting abakutengera uruparato rwabo baramuzana wako bezire gukura abakwa na nyondi yo muhabamemba obwenshongezi zicyayongera okubera abarukucencura enshongano bagira ngu emihondano y'ebyamataka mu district ya Kasese n'ekyanga kyone kya Rwenzori nekirugerera ahabwa abantu obutabana amataka gabo obutehanuza ahabarukumanya enshonga z'ebyamataka n'enkozesa mbi y'ebintu by'ebyanga kandi omunyamakuru weitu kuyagezaho kushyikirira bebembezi ba district ahanshonga egi tiyabasa kubatunga gasha kwa Mate Isaac ahabwa Tayari West.